Saliw saltigi dayma an subop te saltigi terer na jof tok juf jere juf teranga kore chaw yar faylar grandan galantaran ko beskar bala miya rokia ya sayda musengom aliw jon wa diaspora ay Namirio kama fok fogole Namirio from Namir kama fok yok cosaan ne te jof tok Namirio kama fok fogole Namirio from Namir kama fok yok terer ne te jof tok Mbaldo njoko yare jam mbaldo mba jam som Mbaldo njoko yare jam njoko fok serer simna nun ne imbitan koy talata fu fadna mais que refna na chaîne nationale 95.7 no émission anone koy ten imbiana nun tane elo ñew no serer yon fa Marie Claire Sen no teleka no machine na e xay koy ngur men itam genar mak émission itam ne imbitan rek mo yon fo ci geni sali sa xay koy ngur men we anu itam jejek mako ay no ha no kena leel rap ngen no sate fena leel basar inway fo refna kaful na ta defu neta a khoyoha no ken anone ko telefono no keta yo no ha telefo rapfe inway tam fo anone telefu manager fe telefi tam siaka den fop koy dangen no sat fa mak fenene ena basar koy imbika rek ga engayka da simne fo fogole i etit sali o simne fo fogole Jokonjal Ablaye na kay sinna nga pa sinna ano ne den ngaro kaya mo ko kaya to kay telefon ko full ay ko manager tan el namsa saka ino git man na pa no jabal ni jadi la ile ka ay na mari kele sen ni tan ko jala fa ino ne ka dishi Jokanya la paha sali yaga yenga ya siaka yaga usini fo fogole Jokonjal la fogole Ablaye ino sinna we ande inde to plato kay sinna le bonna min masine kam sali to ndika oda yo mak mbugna émission ni ande na hoy la ñoo sera Jokanya siaka yaga enga rek na kaful anu ko terefu o ci je ko mako he nay ohana rap talel kaful waaw Abdoulaye Ndiaye Jokonjal inowe sinna mo pa sinna mbinne fop fertane kilifa ne mbinne bo he modna refonde ni mbinne simna auditeur ke na nano ha RTS fo Maricien fe simna na machine fe simna aussi Ganes fe refna nek Moussa te ref réalisateur fe RTS nek inowe simna mo pa to Jokonjal Jokanya la paha kaful tarefi tam koy ne ilaytuna hande no tarefna koy kafun fo itam atama kalita adokhana tarefi tam wina yo no khana rap aminya yo no khano kena leel rap tarefi tam xet njek na andone ka ta xewna jamono ni lay mbagu na lay tarefi tam ka andone koy xey ay jota bo kama pisa no sal fo bo kama ndun bo itam no ilke fo dal mo refna fo data maga kafun itam ajega ke et ona osut nday tam ka tafi nen ka osut itam album fangas fa anone koy ajega ten kima mayu ka gimona ten koy tam me inde fa sax koy be fay bug no civil war koy ten rek itam journaliste ke fo kene teni et kango lami tarfi tam paske na anone koy terefu ke suto na xaye et to garten fo gole waaw jërëjëf Ablaye c'est un plaisir pour lay ni taga yam rafa telel ka ne biñanu ndia aussi rafa telel ka ne tamit injallan no respect injallan aussi ni ka ne tamit a yona fi que musique laaj na adna fe fi indefna bon avant tout inowe lay album fe heno el SNG o nanangan ten refu secours à la nouvelle génération donc o lay ngan na sire ten refu damit indema dong be amne de no modu def indema dong bon on nanangan no olof tamit refu dimbale tout tanki donc hano gay album fa gay composé de 10 titres bon aussi a jego 3 bonus track donc kaga composé au album fay bon to woro suto inshallah le 1er janvier 2020 aussi imbaram bi conférence de presse le 4 janvier inshallah à la mairie de Mbao donc inowe ngoya journaliste fop ngoya RTS ngoya donc everybody ngoya aussi o fogole serer ngoya tamit ndun faya ko fop fa anne he nanno ha kaful to abige ande inowe invité am ne ko naga o madi pour imbago lalit ke injana yaga do fundi Jokanya la kaful yaga i njasno fa manager fe refna siaka te itam andami ajega mayu ke wago na xolanten no ken andone xey tan defu ke no mbadia siaka jërëjëf Ablaye comme ne kaful lay tuna album la fekk andone ten ingo
koita kay imbagal le yote nef sowetas na kum parce que inga ane kita bina mine andi kan dek jafe lok kina ag an kem na ada pa kesano to ada pa kesano ha an nya ano nya kam mai ille ko an mo le na compose kan ko kino ke la ba ten ho mo kino ke so ko ada kino ka an le